ZPM leader Chief Minister ni Bok Pulal do Oman Sorkar kum kalme ka vo in thenga Sorkar in GPF apek chwa to za chu chengnuai sing ni sanga zaria le somkwa pani atling to ni in asoi vo in MNF chung in khom ne ya President Puzoram thanga ex Chief Minister chuan AMC election sang ni somni paruk manifesto atlangzar April ni khata changa chantur India chhiar pui kum som panga hnuwa ama saberata nei ani don teran chuan Guards Navy Commander Ali Reza Tangsiri tha ani thuanem nget Aizola chingin Runmawi TV clear to te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kania tuna chanchin kim changzo kini lawngai thak thunzo mangu ZPM leader Chief Minister ni Bok Pulal do Oman Sorkar kumkal meka vo in thenga Sorkar in GPF apek chwa to za chu chengnuai sing ni sanga zaria le somkwa pani atling to ni in asoi ZPM party chungin khom vo in ania he thu hi Pulal do Oma chuan soin Sorkar masa khan Sorkar na thok pension zakwa somsari pali chi ati fel saka kan Sorkar nuwa pension sing ni sangli chuang kan ti fel sak thei ati bok ZPM leader chuan Sorkar masalei bachung chang po soin kumsang ni somni pani le sang ni somni pathum budget session kan neya pusila soivungan lei bachung changa zona asiam chu Chief Minister le Finance Minister ni Bok Puzoram thanga chuan India ma leiba tamber pakhat na kan ni ti in chang ti in kan GSDP atanga chutin azave aya tam leiba kan nei ati a tuna leiba za chu saski awang te in alang tamlo theilo nia soin alan tam hi kan du zo kati Pulal do Oma chuan ZPM Sorkar nuwa sum en kol thiam na awangin Sorkar lai puin chengnuai thum le sanga min pe ti in 16th Finance Commission in kumnga lo om tura sum kan don dan tur min ruang man saka India rampuma achang tamber pangana kan ni atibok Sorkar masa a RLB grant VC te chantur kum sangni somni pakhat le sangni somni pahnia first installment chengnuai sangthum zali somnga an hai chwa abak an hai chhuak to lo nia soin an Sorkar nuwa kum sangni somni pakhat le sangni somni pahni second installment atanga tun financial year thlenga mantur chengnuai singthum sangruk le zani an hai chhuaka hengzongzong hi VC te kuta alut vek don ti asoya MNF funlaya VC te don tur kha ZMP Sorkar hnuaya VC ten adabolin an dong don ani ati AMC ULB grant chungchang po soin Pulal do Oma chuan kumsangni somni pali le sangni somni panga a chengnuai sangni zakwa somsari paruk annor chhuaka hi AMC in an ngoi bo puireng ni in soya March ni som pariat khan kan che chhuak chau ati Aleps lo nan chengnuai sangni zaria somsari paruk point pariat kan hai chhuak le mana ni kumhasa ami kan hai chhuaka tunami te kuta aluta tuna kan mang theidon ta chawani ti in kumsangni somni pangale sangni somni paru grant nor chwale angai thule chengnuai sangthum somnga pathum point pani bia labs mai tur chu tuni ni lekla om chunga nor chwa antum le mek thua soi Pulal do Oma chuan Solid Waste Management Center SWMC tuiriala siamna turin AMC in JCB pathum nei sarengin mimal JCB ho in cheng viable chekhat point pani parukan senga thilmak takani atibok sipmi win AMC hena tripper somnga le pickup pali athlonin an pe a October sangni somni pania an nei kha akum le a shal andu tamaya chengnuai somni pali chuanga an nei kha chengnuai nga orin an shal le ti in thildiglo hi kan do turani ati AMC Sports Complex bong kon chungchanga mi som parung hne na pek chungchang thangin thildik tok lo tamtak a mek nia alan thu Pulal do Oma chuan soya Mizoram khopui bera kalphung hlui kai shwai Sorkar AMC alading hi kalphung thara chuan Sorkar lai thopui theitur AMC kan thlan nge angai to atibok Voin MNF chungin khom ne na President Puzoram thanga ex Chief Minister chuan AMC election sangni somni paruk manifesto atlangzar MNF Senior Vice President Dr. Arlal Thangliana MLA chuan he huna hian thu soin aizola hian mifing le fel tak thil omzeman thiam le shia antama ZPM Sorkar hian minbol mai tum su se state capital aizola changa thenzola son tum na chu document mu tu ne na omreng lain PCT ti in an soile daya Dr. Arlal Thangliana MNF Senior Vice President chuan ZPM Sorkar hian minbol mai tum to su se ti in a soya AMC in khan hi an zuam vaklo ani ang term zon huwa po corporator te kut phwar saksi in khan hun an pot seya mipuin oil kan leina chha choi thling khom mangin kong an chei cha a hi tu te tan po athil har salo lemchan na chikhat mai ani tunchum AMC election lo om tura hian MNF 10 candidate kan du tuya aizol khopui mason na atan na tamtak
rotling kan lo tho to awangin Sena sang tak kan nei ani atia MNF Senior Vice President Chuan ZPM Sarkar hnu rei Hlutea MNF in thlan zong deuh thowa nge na kan chang zela ZPM ten nge na an chan ve chhun po kan hla thlemna tak chawa ani lengpui scam po MNF ten CBI Twitter kan huamin kan du emema hausa kabil putlu po ZPM ten min pass puyani FCA chungchanga po MNF kan ngoi bodon lova kan en liam thailo MNF hi party dang lambi kan ni a party dang ne na te khin thei kan ni lo martyr te thisena din le namthu thlunga lungphum kan ni thudik lo le thil dik lo kan ti arem ve lova min chuai tu pathian du dan anga lungrwal tak le tai mataka mal somna dong tla ka ke kan pen zela chulani atibok MPCC Senior Vice President Runmawi Chuangawin Congress in Sarkar na kansang le ani chuan Sarkar kalphung kan thak dang lamanga keimani hamthatnan thunei na kan mang ve don lo ati Congress Party political session voina neya he thu hi MPCC Senior Vice President Chuan Soin kan President hi midik ani a chutiang hamthatna mi chuni in ka shelo ani ati Runmawi Chuangaw hian Congress chuan healthcare siam thatchu kan ngai poimo tur zinga mi ani soin changklung zokin kan kalpui do na ti a natna anasat ma mu chwale enkol na chu an Sarkar chuan an ngai poimo do ni soin natna mu chwa zungzung turin primary health center te anti changklunga nga laboratory changklung tak kan din chakzel do na ni ati education reform po an kalpui tur thu Runmawi chuan soin primary education an ngai poimo do ni in soya higher education po kan ngai tha don tina nilovin abul primary education a chan kan lana sa don tina ani ati MPCC Senior Vice President Chuan MNF Sarkar kalta khan politics a hlok puinan education hian manga tuna ZPM po hian chutiang tho chuan hlok pui tumin manro a an mang ti in keini chuan kan ti ve don lo atibok Champhai District AVBD Assistant Secretary PC L.Chhakchhuak kiman avoiza na atan Champhai District Hospital Blood Bank ka amamo apiangin an manatan thisen ape Mizoram thisen petambe record siam mek tu tlangwa sila remrota aizol electric veng voisom kwa paria thisen peto chule pelin pupi silel chuang ki mahian record thara siamani Champhai District Association for Voluntary Blood Donation chuan voina inkhom toite siamin pupi silel chuang ki ma choi moina le lompuina thuziak chei moi an hlan ani Tlomngai Paul Foundation for Drug Free Mizoram in voin khan an Paul din champapa voice sarina den chanin aizol kholai fangin valley an neya bongkon dorpui khadale mission venga te ruihlo tello nundu omjok ti thuan aupui Foundation for Drug Free Mizoram in andin champa den Sena rally an buat saya hian Reverend Kelal Piang Thara Reverend Silal Rochama Captain Lelrin Moyele Central YMA Vice President Professor Lanun Tuang aten thuan soyani Foundation for Drug Free Mizoram hikum sangni som pakwa April ni khat khan dorpuya puvi thanga ina vila nun tharale a hoten an dinani a kumsari chung hian hunza somni panga an malak na awangin tleiro le rol thar le no pangsing ni sanga le za som pathum te chu an mani du thanna in rihlo laka filim turin an lo intiam to a hepol hian puvi thanga in dorpuya headquarters nein member sangkhajali somthum an nei me kani Serchhip District Legal Services Authority le Serchhip District Hospital Trangkopin voin khan Serchhip District Jail chiatlang atang mek tele thoktu te shisel na an endik Serchhip District Jail a thona in entir na hun buat saya hian specialist Dr. Pangaten mitang somsari pakhat le naute pakhat ba ka thoktu mi som te shisel na an endika nanna in ka chon theilo non communicable disease NCB le TB ve anom le omlo enfi angalin a thonin damdoi po sem ngalani Athona in entir na hun hi Judicial Magistrate First Class le Serchhip District Legal Services Authority Secretary Nibok P. Josang Zeli Tlau chuan kai shwain District Medical Superintendent Dr. Zedilal Muan Omale District Jail Superintendent Pusi Vanlalmawii thu an soibok ani Ramdang mi phalna nei lova Mizoram alute tunhai khan thu boy siam saklova thon kiran ni a heng ramdang mi thon kir te hi Slovakia le Russia lam mi an ni kumsomnga parian mi Slovak pa pakhat chu karma sa thole ni khan Myanmar a lu atumla yin Siaha district ta laki khwa a sam rifles in an mana ramdang mi Mizoram lu turte ta na nei ngai protected area permit PAP nei lo awang le Myanmar a lu tum ani awangin Siaha police thu nei tu te kuta an hlana thu zofiana changa alandanin Thailand da khosa le khovel mun chang changa zin kwala ni a Myanmar ma chian pa in
Ankut pakhat sim tura asoma wanga Mizoram kaltlanga Myanmar lu tumani Central Sarkar thunei tulam biakron ani hnuwa zirtop ni kalta khan leng puya tangin Kolkata a thonani a Karkata vek nilai ni khan kumsomli pakhat mi Russian pakhat Igor Bagbo po Tripura atangin Mami districta Rajiv Nagar kho a thir sakorina luta ani po hian PAP anei lawa wangin BSF in lo manin Mami police kuta an pe a Aizola mashwaya ni le hnuwa sarkar lai puilam biakron nani hnuin thir sakor vek mangin Assam lama thon letle ani bok police hotu tenan soidanin Igor Babko hi me nilia Delhi atanga Tokyo pantura thona ticket ne ani a online mga PAP deal na chu Ministry of Home Affairs lamin anpek chhuat lai china wangin anman mo in Mizoram a Central Sarkar hnuaya thokte sha thiamna in an deal na pomsak lut mai anom chinia soyani a hei Central Sarkar lam vuai chawang nia soy ani Longtlai borsa pudani la ruat sangan vo in khana pisa a Longtlai khopui chunga filling station nei tu tele gas agency te akoma mi puite mamo ang pereng theitura in ring turin na cha Longtlai borsa chuan gas le tui al thei chu mi pui mamo ani awangin stock tamtok nei renga tul thua soya iran boina awangin tui al thei le gas lak cham awm thei ti soyin mi pui mamo ang pereng theitura in ring turin filling station le gas agency nei tu te chu acha ani tundin huna gas le tui al thei din mun a thatok chu lom omati thu po Longtlai borsa chuan soyin in khwa khir ero achu thu le amalama order chwa ani tur thu soi pudoni la ruat changa chuan Longtlai mi puite mamo ngai to areng ani thu soyin mi puite chi ai lo turin a cha a achul anga malak zelani tur thu soi bok Longtlai khopuya filling station le gas agency te point andin munte borsa chu shilin district borsa thu pek angzela kala antum thu an soi bok ani LPG le POL report ilawai thak chunzamang o niminjing dar kwale tukindar ko inkara LPG cylinder sangriat zanga le pali inviting te supply check gate paltlanga wiring te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter zali somli le pali Mizoram chunga phurlu ani bok Mizoram pon lam chanchin ni lo ngai thak chunzamang o April ni khata changa chantur India chharpui kumso pangahnuwa amasabera tan nei ani don Union Sarkar chuan April ni khata India rama digital census ne masak ber tura puanga hei kumsang ni som pakhat nuwa census masaber turani he series Indian census voice som parugna le India independence nuwa census voi riat na ani kumsang ni som ni pasari chharpui hi tho ni ani dona atho khat na chu house listing and housing census HLO le atho ni na chu population enumeration PE ani ama saber chu April ni kha sang ni som ni paru ka tangin tan ani anga September ni som thum sang ni som ni paru thleng chhun zomani ang ama sabera hian indin mun amenities theile chung ko thil nei te data pe kani anga atho ni na atan socio cultural le economic data chungchanga framework siamani thungang hemi atana sumro man zongjong hi crore singkhat sangkhat zasari som pariat point pahni pali ani data chu enumerator in app mangin kho manga data la khom na thokhat na atan hian tong sang som paruk a omdon ani Union Sarkar chuan self enumeration ti danaron siama zona chang tu tin te tan chharpui ni som pangama sabera enumerator in intin a lista siam hun ni som thum ma in digital la thusha tur mamo pek theina hun remchang an neyang user chuan dedicated web portal se.censusindia.gov.in a self enumeration atan a inziak Hlutea reference ID and donganga chu an locality ya ruat enumerator nen an share angai donani self enumeration portal hi Assamese Bengali English Gujarati Hindi Kannada Konkani Malayalam Manipuri Marathi Nepali Odia Punjabi Tamil Telugu le Urdu chungin aumdon niya soyani Registrar General le Census Commissioner of India Mrityunjay Kumar Narayan chuan data security hi reputed agency sten antichiang don ti arota data la khoma changa server level khenga thonswa te chuan end-to-end data security aumdon bokani he data hi cyber security agency te puina in encrypted forma da anianga mimal level data manipulation chuan enumerator chuan respondent in atarlan chu kim changzo kin a verify bok don ani All India Football Federation President Kalyan Chaubey chu New Delhi Executive Committee meeting ya AIFF Women's Committee hotu Valanka alameo inti duda ani thuwa apu awangin social na thara atok
official letter mga complaint helu hian Indian football chunga ro rel na le professional conduct chungchanga ngai tuan ati chhuak le ta a alemao soidanin he thil hi march ni somni pakwa khan football house executive committee session ne na a thlenga senior official ten heckled and harassed ani thu soi he thu boy hi India's women's Asian cup campaign a administrative lama hlo chamna chungchanga ngai tuana natak ani thu soi nu loka ani exco committee member ten hena lekha thona alemao hian chobe baka vice president N.A. Harris le deputy secretary general M. Satyanarayan te chu thildik lotia apu bokani AIFF president Mr. Kalyan Chobe vice president Mr. N.A. Harris le deputy secretary general M. Satyanarayan te thilti ten om tak tak chu record ta da ka du ani ngai dan dik lo tak kaneya president hian ka oti top tumin voi engi mozat abeti ka muchwa kani president hian kala ka thu soya chu tu thil chu lo le za lo na lan tirna ani ba ka hian DSG te chuan min ti boi tum na nen aton chu pomthei decibel aya sangin anti sang le fochin meeting ne chungzong khan min target reng ani ti in a pu bok ani teran chuan guards navy commander Ali Reza Tangsiri tha ani thu anem nget Donald Trump asoi angin Iran rama US le Israel te tho hona sipai be pui thak chu ti to pani a social media post a heti hian ziakin Department of War chu Iran power plant le energy infrastructure sipai be na engpo le azongzong chu ninga chunga tan son turin ka shatira he meeting le soi hona kalmek te lotlin na ani chuan ani hati detailed and constructive conversations asoi boka te ranero chuan hetiang inbiang na hi anyal thung Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bakay chuan darkar somni palikal ta chungkhan direct mo indirect mo inbiak na awmlo ti asoya Parliament Speaker Mohammed Bakir Khalibaf chuan asoinon lebok February ni somni pariata Iran rama sipai inzom khom na be puithak na atanga chansu hebial chung mun changshanga adar na sahle a Iran Supreme Leader Ali Khamenei thi na thain tu be puithak ani nuwa te ran hian West Asia a American base te chu tho na mangina be ani Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, UAE le Lebanon na depo drone le missile mga be anni to bok Strait of Hormuz chu andanga chu chuan India rama po din mun asiam ta ani Ministry of Petroleum and Natural Gas chuan a briefing official la indai lo na soi ala ni lo na chungin ramchunga LPG din mun chungai to om tak ani thua soya New Delhi in crude le nan hian channel shang mangani Iran chuan Revolutionary Guards Commander Ali Reza Tangsiri chu tha ani thu tho le ni khana nem heta hi Israel in airstrike manga abe thu asoi nu ni enge mozat nuwa ani US President Donald Trump in Big Day in Iran chuan diplomacy chungchang soi ho na kara target poimo tak tak te chu ti chiat ani thu soi US President Donald Trump chuan Truth Social post ta March ni somthum hi Iran tan chuan nilian ani thu soin hunrei taka changa anlo zon to target tam tak anla chhuak to ti soi he post hi Trump an Iran rama sarkar thak danglam tumna a hlen to nia soi nuwa ti chwa ani Iran rama ni ro pui tak hunrei taka changa anlo zon to target tam tak chu kan sipai ro pui khovela chabele thina thlen theiber te hian anla chhuaka anti chia ani pathianin mal som che uro se ti in Trump chuan a Truth Social post nung bera aziaka Trump hian ama in Iran ne na inrem na siam chu anhai to hle ti alo soi to a ama ashwai to pol chu anthak danglam to ni in alo soi to bok US President Donald Trump chuan Air Force One na thuthar theder tu te akom na a mipui pol danglam takan ni chu wangin chu sarkar thak danglam chu ka ngai to ang atibok Iran rama Indona hian ani somthum pakhat na alu ta a Strait of Hormuz chu ataka khar ala ni rengbok Trump hian US chuan crude oil ata na atumber global benchmark chu asoi to tima se Brent crude chu barrel khata US dollar za som panga point pariat panga a akai chhota ani US Israel sipaite chuan ta brisa petrochemical facility an belain Tehran mun chen khata power supply angonga Iran ram kang hian southern Israel industrial area kangkaya kangmei na sa takachwakani Iran Speaker of Parliament MB Ghalibaf chuan US to ground attack arwahman lain diplomacy chungchang soya apua Iran state media IRNA ina tarlandanin melma chuan vantlang shiata inbiak na le inbiak na thucha athona arukin leya be puithak na turwahman na siamani ti ina thuchwa chuan atarlang US chuan West Asia sipai athokhom chunzom zela USS Tripoli a hian Marines le sailors ang thum zanga velin Iran an thleng to a chutiang bokin hebia la 82nd Airborne Division te po an thokhom to a report enge moza chuan US hian Khark Island be atum ni in an soibok
Myanmar Commander-in-Chief Thar Atan General Ye Winwu Ruat ani. Voin March ni somthum chuna Myanmar ramin sipailal ber thar an neya. Sipailal ber ni Senior General Min Aung Hlaing chu Myanmar President ni atuma wangin sipailal ber ni nakalsanin a Atan General Ye Winwu Warwata. Armed Forces Commander-in-Chief Thar chuan Senior General Min Aung Hlaing ruah mansa angin combat power le combat capabilities nei sipai asiam chunzom zel tur thua soi hei baka hian commander thar hian kumsang ni pariat constitution hum hal tur le sarkar kai shainan hwaya democracy kongzo chunzom zel tura ati tur a hlen chwa tur thua soi bok CNC Thar Ye Winwu hi officer training school OTS batch 77 nazir chwak ni in Senior General Min Aung Hlaing mirin berani athachang dol tuwa General Kyo Suarlin chu Deputy Commander-in-Chief Atan Ruat Tharni in Joint Chief of Staff Tharatan Lieutenant General Koko U Churuat Tharani bok heng sipai ho tu thar pathum te hi voina mo phurna hlan ngalan ni khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thlak theite chu ani e